Ne znam koliko je internet jak i da li će ovaj prenos da se ostvari kako treba, ali evo nakon odmora i ljeta, pred početak nove sezone, za crkveno je uvijek vezana početkom septembra, želim da podijelim par misli sa jednog sastanka, camp meetinga, koji se dešava nedaleko od gradića koji nosi ime po kardinalu Richelieu. Dakle, gradić se zove Richelieu, a kardinal je poznat po tome što se borio protiv hugenota i što, osim što je bio svešteno lice, je bio jako važna ličnost u tadašnjim strukturama vlasti. Kao i svaki drugi sastanak adventista, postoji dosta priče, dosta govora, dosta pjesme i molitve, ali ovaj ovdje ima jednu posebnost što postoji jako dobar i jako organizovan program za djecu. To ne samo za jednu djecu, nego za djecu svih uzrasta. Trenutno ih vidite u bazenu. Bazen je jedna od pogodnosti na ovom mjestu. Otvorena za sve, ali je najviše koriste djeca. Negdje tamo vidite sa šlaufom i Isaka. Vraćam se ponovo programu. Program je za djecu tako dobro organizovan, dakle djeca nisu konstantno ovdje na bazenu, nego svakodnevno od 10:30 do 12:30, pa onda u popodnevnim časovima također od 3 do 5 imaju svoje vrijeme i sa raznim aktivnostima. Možda sljedeće sedmice izbacimo i par slika koje bi to potvrdile. Naročito sam oduševljen jednom starijom sestrom koja je vođa odjeljenja za djecu, zove se Françoise, koja je tako puna energije, sa tako mnogo ideja, igara i svega ostaloga. Sve je povezano sa Bogom, sa Biblijom, sa duhovnošću i sa učenjem djece. I dok sam bio tu i dok sam sve to posmatrao i razmišljao, sjetio sam se da mi veoma često citiramo onaj stih koji kaže: Isus, pustite djecu, neka dolaze k meni i ne branite im. I po prvi put sam mislio da su to u isto vrijeme i riječi koje i đavo govori. I on isto tako poziva da pustimo djecu njemu i da im ne branimo, i ponekada možda u tome mi i poslušamo njega. Ja sam, kažem, oduševljen programom koji su djeca ovdje imala, i moja djeca koja još uvijek nisu u potpunosti uklopljena u društvo, u jezik, u sve ostalo, ali ne žele da ide odavde upravo zbog vremena koje je organizovano za njih i posvećeno njima. Naravno, za svaku grupu postoji po najmanje 2-3 osobe koje su posvetile svo svoje vrijeme i koje su samo sa njima, i zato je neophodno ulaganje u njih. I evo, na početku, kao što sam rekao, još jedne crkvene sezone, želim da nas podsjetim da je važno ulagati u sve, a posebno u našu djecu, da bi ostala blizu Boga i da bi na kraju u životu napravila dobre izbore. Pozdravljam vas i želim subotni blagoslov, jer neko od djece me poziva i moram da vidim šta žele.